Kadhisha mwenye mno kiwe mutegire Weru TV no tuboko na kanya gakwatana badu kimbeto chia Weru tha mwanja cie tariki 13 mweri wa 3 mwaka 2025 mbeto wa wini wa Kingero. Tukiambiririni ati ntomurumu umwe kumantere chia marimane thiri atete uturobwawe no yuri thariki njewe riuwate arethira kiwatu igoro tukwi munini wa Chibona inyaborithi kuma mwanga rimwe barabathwanakia imutonoina kulingana na riboti mututigi na rietwa John Kimathia watirwe thaa imwe cia utuku angaratanitu na mutonoina ura washwana wano ino ntobwa irandureitha kulingana na riboti ira ciumirite ni ati mutonoina mututigi arari ni irandureitha ria chiringi 9,000. Kirigaro gikinene nigutuika ati muntu ejite gugwatwa akure gwende gutuike muntu tumwirire karabatini undu no akomakanie muno riu no twenda kumenya wega babara mugwatie na bamurekia andu bo no twenda batwire wega bara murekiriria atia na kenda gutuika raino tugumwirira emutaloni emukuo riu tuligutuika ni munene wetu no aramugwatie na thirikari yae na akumugwata gulituika ni aramurekirie na kulikania kumurekia raino ni kimba tukona barabarani ini batini murage mbuje mbone karaniwe nko kiratu kiu ni kiayo na ugua kali nkona ne ntiliwa imaimburaga aragwati to zaemwe au akugwatwa zaemwe akigwatwa ni ndali stingi akiturati manene tha jieri mbirukite nde ambira alali mugwate na nto bau baguswane ni baguswa sabusibone ni aguswa nonto mbokile alo kele na alali mutonya tonyo guni antoma mukujiria kankuligala kale sebilwe ne polisi mujia atia na sabusibo soka gutweka tukamwetela alo kele mulage leo tolianda kiyoto kia maimbula kitingatirwe na omori ngatirwe baba lejire bamugwata ni mwana aya ambela ni sabusibo na digalile untamenya digalila lejiegana na nuntu kwa makosa mamuluagi na temae mauga gwari watu makoni famu tewe makamu sokia. Tugita mbere ni ati atongeria bakuma hite binini kuma ntere chia Igembe North Central na inya South bethirite nende baishumiriana kureana na mushemani yurayo banki maili 3 tariki 16 bari wago kia kwithira mubango yo ikubangira county bari urimbi no nturionderera kwina meshemanio ya gisiasa ya kuangaratania mantu ya Meru meshemanio ethere kibwithika ntere chiembe na arabaku abatitikiri onto bobwithira bogete thwa mbere ringi Nicholas Chabari na tutaririe shona njire kinyanirite. Aya tugita mbere ni ati MCA wa Bambunge ya kaunti ya Meru ibaretete muswanda ya kuingata minister batano na county secretary kumobisine kumwene na maiti ya mwanya yarabobetaniria aywekarika nontukuye goro MCA wa kumantere chie Gembe East na redira kireta muswanda ya kuingata obisine CC wa kimabwa mwere kaunti ya Meru ya wenda gitari George Gekunda. Failing to present any proposed legislation for supporting counties' budgets. Number 3, failing to submit Meru County's annual development plan for the financial year 2025-2026 by 1st September 2024, contrary to provisions of sections 126(3) of the Public Finance Management Act 2012. 4, failing to present reports to the County Assembly or any of its committees on the implementation of OWS and or committee resolutions within 60 days of such resolution, contrary to the provisions of Standing Order number 185 of the County Assembly of Meru Standing Orders. Count number 4, gross misconduct. Blatantly ignoring or failing to respond to requests for statements sought in the County Assembly for a period of more than 1 year, 3 months, contrary to the provisions of Section 39(2) of the County Governments Act 2012. The House resolves that the County Executive Committee member for Roads, Transport and Energy, Mr. Joseph Dhwanira Idhana, be removed from office by way of impeachment
on the grounds of gross violation of the Constitution and other laws. The CCM has grossly violated, among others, Articles 10 to 41, 1, 47, 73, and 232 of the Constitution of Kenya, 2010. 2, Sections 3, 7, 11, and 13 of the Leadership and Integrity Act 2012, 3. Sections 9, 10 of the Public Officers Ethics Act 2003, Section 18, 22, and 27 of the County Assembly Powers and Privileges Act 2017, among others. Number 2, gross misconduct. Honorable Speaker, this House, therefore, resolves that the County Secretary and the Head of Public Service, the one Dr. Kiambi James Dhambura Adhero, be removed from office by way of impeachment on the grounds of 1, gross violation of the Constitution and other laws, 2, gross misconduct, 3, abuse of office. House resolves that the County Executive Committee member for Youth Affairs, Social Developments and Sports, Mr. Benjamin Kinyanga Mungania, be removed from office by way of impeachment on the grounds of 1, gross violation of the Constitution and other laws, 2, gross misconduct and the abuse of office. Speaker, this House resolves that the County Executive Committee member for Legal Services, Public Service Management and Administration, Mr. Dickson Monene Kanata, be removed from office by way of impeachment on the grounds of 1, gross violation of the Constitution and other laws, 2, gross misconduct, 3, abuse of office. This Assembly resolves to express its displeasure and censures Engineer Jackson Mutamia Munoru, the County Executive Committee member in charge of water, environment and climate change and irrigation, for failure to discharge his statutory responsibilities and failure to cooperate with the County Assembly. This Assembly resolves to express its displeasure and censures Dr. Yusuf Kedure Rutere, the County Executive Committee member in charge of Education, Technology, Gender and Social Development, for failure to discharge a statutory responsibility and failure to cooperate with the County Assembly. This Assembly resolves to express its displeasure and censures Mrs. Harriet McKenna Kiambati, the County Executive Committee member in charge of Trade, Tourism, Investment and Cooperatives, for failure to discharge statutory responsibilities and failure to cooperate with the County Assembly. For cooperating and your deliberation of today's sitting, and now the House stands adjourned up to Tuesday, 18th of March, 2025 at 10 a.m. Thank you. Tugita mbere ni ati MCO wa Ntiarwiri Rwarera Felix Kithinji ntuona minereti mubango ywa ujuzi mashinani ywa mubunge wa gishiko bunge kia Buri Mwambirindi kirejura yuethera yukiolota ukiria mbeo mbithi na Mauritania giotia kwa mieri 3 ntuariwa mubango yoyo tina oguni na arakuotiwe umba kwithira kiwatira mauti yetomi na kaitaga kayo. Lakini mheshimiwa kankwire oni kira gituma mbuga ticket kana artisan iteka less than 1 year. So mheshimiwa kirango kwira noti ya gutumira antu baruri rera na kirwa nari obajuke bare antu bari tu sana utretera course emeri 3 kenda ugwe onaro karirira mbeche CDF okeje kuthura nukwenda uteithia antu betu baruri rera mheshimiwa rendikiri course yeweku miongere at least ithiro na duration ya 1 year niki utiwombombera mtu omba guitanwa gwaka nyomba na meri 3 utiwombombera mtu omba guitanwa utuma na sarani na meri 3 utiwombombera mtu omba guitanwa kuthithia mutundu na meri 3 ku ikwenda gutumira antu betu baya na ara timau uraraga na kibire cha kwenu ugwa antu bau uibathomithia na mwaka jumwe indi wajaro iriaja ukaria meri 3. We are not the children of the Reza God.
antu bado rore twakuringirite kura na twakwira ukeje kuthogota nda kwira uma mimi nitakwambia ukweli no ntuntu gukira kangu kwira uma rindikiri na kira ndauga no tigia batwe gututumira kana unyangie na betu generation ira ijite nyume batwe omenyangia na ithomo biaku biotheri no nturi utumba kwira muntu meri 3 agatetheka kithomone kinya muntu wageta kuthithia interview na thaiji kambira na beto bakairwa industries na companies ijatigire kinya mucheino jo wimuga yaja itwatigire kwaandika makaratasi kira kiandika thaiji na experience na imbio thomete ogwata so tumba kumbira muntu na ndio mwire meri 3 kwibia ragwata ni tukwira ndakwira tukwira kwira kozi eu on toke jakin no to 3 license kinya mweri kana meri 2 kana 3 eu mwana mba kuthagweta kintu kinye kwa nantu bari romenya oni ntena othoku na rendikiri na imuchore okwa ende kamwira uma no toimze na muntu agukura no mongetho na muthaka wa mwira uma na rendikiri ndi kwa device bwa kaja muthaka oku na kwendete buru baba miaka wino 70 na ndi na miaka 30 na ndikwira atiri mweshimwa rendikiri na arua itorire na beto mwaka tugusupport. Mwarimu munene wa skuru ya Iriani Secondary Mr. Kiraguno oriti aciari kwithira bakinenkira na bomataro na nyoberekeria kaita kwithira bagichala course wana barikia class kia form 4 ariwa kaingia aciari bethira bakimenya maumbani kia nabo ariti yake mubango yuretete amwe ana barabarikite form 4 mwaka muthiru beterete kwithira bakikuma universities na kinya colleges. Mwarimu munene wa cukuru ya Iriani Secondary Principal 1 Kirago orambite kuthirania ritwa bonthe barabagererie cukuruni ino mwanka mukuru kuni kingo bomba kuwata mataro kuma kiri athomi na antu mwanya mwanya na BOM itwathuganirie tubete na twite institutions cia high learning tukwina Tharaka University itukwina Meru National Polytechnic itukwina KMTC Chuka Campus itukwina Tharaka Technical and Vocational Training Institute na itukwina mtu kuma COOPS ira a place aga aritwaba we colleges na universities itoni bwega na program yembega tikatwa mirutha kairi itukumeambirite lakini itonire program yembega ya kumenta aritwa betu bantu bathirie cukuru barekerwo wogu bamwe bakara in the village batakumenya imbi baomba kurutha na ngirindi ira bagwatire araugite kuri na gitumi kinene kia aciari koranagiria na nabao mbere batire thi college kana cukuru cia iguru ni kingo mona menya chanjo kirathiite kuthomera kwimisa kinya aciari wina umeche na ana mwana athiria form 4 utigakare nwe muji mwire in Tibet mwire Technical Vocational Training Institute nikenda umba kurutha course ire kamutethia in future kirato umba kunenkera mwana ntugo ino ikozi ira yumba kumutethia in future kwogu i program yembega tukenderea ni Iriani Secondary School no ntukinyari tobetu ba appreciate kwaita namba ibakuga batira ije na ataba umba kurutha na ngirindi ira benacho lakini bakwarirwa next parts bakuma institution nintu kwina chiem nde chionde bakuthi bari antu baumba gutweka antu bega in future no ntu bakugwata information is power tunenkere aritwa betu na aciari na abikarani nde na ana boba ire for further education no ntu niyo yumba kubatethia na gwate course ira yumba kumutethia in future. Imigambo ire gwetwe mbari mutongoreri wa kamiti ya cukuru no bwana Benson Muchomba Kirima cukuru secondary ba mwana muciari karagia nabo kana kinya gukurukira program taino tukuri na ceria ni munde ana bakaithagirwa bakingaindwa bakiriki bakithira bakimenya ndaumaga nkathi kwi angirotha course mbio na still kibarana barikitie form 4 bakwithira bakenete muno nontu batona nontu taboboka iri ndene ya Tharaka that cukuru ani bakurikia form 4 na cukuru kibathingateria na ikibaita for a career day na baithirwa baina antu bakuba nkaindi kwa bara baingi bakugwa ire eye opener to them that bakaigwa baina kagita kega ka select courses rira COOPS kewekiruka na bara baingi kinya bakumenya bara bamba kuwatanga admission letters cha institutions ino chomba kugwa ikibatethia ndani ya maisha mao. Ngiripotera Oru TV kuma cukuru ni Iriani Secondary Bito Paul Ogwa Kabithe.
Cia mwanya muno kiwe Paul wakabithi na kiwe mutegeri kwithira witite ambire na kurumira ndeto cia wiru thaa mwanja ugeta kuria tucokirete na ndeto nkuluki. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kiriro kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru wenjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa AGM otungata ja mega na ere njaga buru egatara ritwa gutungata aje bwega ntegorone onthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojokane bo mweri jo ethato ni bwetete na mbere itoko gwato ogeni nonto wamanto nkoroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Gakwata ogeni oringi na kathusha mwanya muno no ntubo kuona kanya gakwatana batu kinde tuchietu chia Weru thaa mwanja tushokirani ati kwa kaita kara ya kari kumantere mwanya chia kaunti ya Meru na muno akariba kumantere chiembe ibethirite abaita la sarine ne kumanene nyumo chia kithaka imira bienya kwa miundene ndithia chio chiora wana bokongela kironda nkunju endobo bethira tiwana ngurario kathomba na nyabangi utiwa batete uturobo mathete yethire ye kinywa kirwangi rwa nyumochi ya kithaka na babatia abaichi andikithiti na bena wirigiro bakure wendu batanari wa inyanombi ontubo ibotumite bakethira baichwanta irenge chia witambere no uturobo kiye chunje kiambere kia riboti ya mwanya mpanga ya njure teri mwandiki wetu Anderson Nicholas Chabari. La sema na njoo chumerete mundena siambithira njira na chumerete marione kuma nusi yanjerio nchambulia kuma niyo kwanjerio nchambulia ya ngwata mayo nchambulia bwo ya bibi anterike yaketi kyo ratiro rakyo ni mukuru wa njini kari urarorwerwe igoro ni njoo ya KWS.
gakande kabure kanjeni kare mwekuru watutigire tariki 30 cia mweri wa 8 mwaka wa 2024 na tikumania na ndwari kana onto bonge ne mbithukiro ya njogu yatigire mukinyangite na kumuraga buru mwanka thaino family yake chenjetie bunene na batigitwe baina kiuria kiri irwangi iro KWS iri ntugwire kwegakinya bone mari mara bethagura bakiro bakariwa nonto mwanka thaino kinyotio bakumenya bwegie mari mama batiye bomba kuregwa mbechigana batiye bakaregwa ntugwire mutaratara wa kuthingatĩrio onto bobo nutwikite ngarama nene kirebo mwanka bongo bakwe moyo bathirikari tutethi wa bukombekana nonto buru njugwiji sina atari ndone kwina atari KWS batwi utenyu mwe ikithaka ititharwe karitwi imbisi kinya kanyoni ekakarazua ni sheria law of Kenya imbisi kinya ugiakorwa njoga yao kabare azia inde naturi muntu yue turi ninto bibie turi bukurethia muno na batu no katutura tuvumilie tu na gwiruba kwenda akumenya akama bura muturire gwa bara endwa abao batere uturo kumania na anthariko ocha anyamu ocha kithaka kana kinya bagurarwa ichio o machenchirie na kana kinya kethiro akuri mautethio obona kumania na KWS indiongirite michi mwanya na kuthikiria abura gwakari na amantu obura makinyite ikumakinyite ndone nju ya raka rira twacamania ndone kwarakisa na indaluka ndanjia kumatuka nunte erite mwerene yongwa ndikwanjia kumatuka indere kumatuka ndatelesa ndawa kamutarone nkiukira undethire njuwirwa miamu aurwa mutaro na yanji yongwata imbike njara ndamama ruine ndikumama ruine nererie njuwire irampukumira kuo iranjio nkinyanga makinya no mpura mateke irampura na iraithira ngwikwa yumbunanga mauru makuru ari mundene njuu rira yeire yite narari makuru ambiria kuma mundene matumene enamite gwitika mwitiko kiria na mucie au nio ya muitirie nio moro era wau ari amubongo sendi imwe ndi atwika uka mutarone ni etikwanira boya emunta nkona ikimubongo ekamunta mu ikarwama emunta ikimurire ikirie ikimubongo ye thatu emunta yo ira uthia emunta nyuro au yaturira ndethira na ikuringano nda tiro nyuro na ne atelesa ndawata ndarwa yerwama ikurwama ndaigwa ngwite uru kabisa na ndaona nyamu igendo mbikendo na thayu buruni umburwa ndareke ndawaruine ringi na kinyangito mwere yuonde na umisero nyakibara kinyangingwa atumba utibwa umba bwakumakania bura ambonete na bura ambigitwe kumania na endo ababa ne ate kinya anthariko ino ikuruthika igita ria ciaruthikire ntugo mwanya gutire kinya utethio no aburiko bona kiri rwangiro KWS ende rwangiro rwa batejanerie na batiwa bakamatite mirigo yao bobongwa tuku kinya mbilo sibitari no uni muri sibitari yongwa yare amugomo mbua mbese iranye twaritire kenda mwiri yuko boya ngara ndona kuma kirebo kinya mbati mbese iranda itira acu sibitari ciari ciana cia cukuru ngiri ndoere 6 ciari cia cukuru ciari cio kana cukuru icio ndoere ndare sibitari ndikuria sibitari inda sumbukore muno kuria mbese cio coka na sibitari nuntu no kwende ko chokwa KWS ibeyere ba to yantuko akinyangitwe batwike sibitari kuma KWS otibo batusaidia utusaindisipo tuona kuma riu umau utibungi batutethia ginya bukari kana bukari ntugo igikurukana ikathondeka biumia nabyo ikathondeka mieri na mieri no ikathondeka mianka anto baba baringithirwe na njira imwe kana ira ingi miturire yao yachenjirie ebonene na kinya yathukanga abonene yathi na mbe na kubomera nkurukia bura bakari mbereni ribwari ukwa ntugo yatutire batwi thina ningire muno ginya kitwana tutwage tuongwa na bongo injirene bagurathia ruriro tucoka yutu bataita kurura cukuru tethana ciana mwekuru kulingana wena eta biashara ne yotua nyanya kana kura nyanya eta kendia watwi ko muntu bira are ya bibyo tukuringanira tukona batumbo tethiana bagenda bathoma uturo bwako buri atari ne muno tontu yontu thai ndi ngiaguni kure munyi gwita kurita ngwimbonera na bambie nyache gerio mwana nera chenjusi ni wengwa atira ntuku aita kona kibaroa aitethia woni mbureki cia itangirwe njara saindie njara cionthe jointine na wo ite watake ntubura mbomba kuisulikira
tugwitura ndarita twakurima twinto toko torui twaremere nuntu ntikinya rui nyampie karaya ke sindire ntikinya rui na ntiumba wita miraene nuntu mburiki cionthe itiku woni mwanka thai kinya ngaita kioro kionkwa ntiumba wita kioro nkura miro nuntu timburiki ntiumba kurwama ende thine uno ndianio KWS ibatulikane nontu mukuru wakwa thaingo irarita atiumba kabisa na naremerwe na kinya bwongo bukona ndirana muci bonda tibao na nana ntaranjiite bethera be cukuru ndi kuringana na burethe ukinyangwa nte kumba ini ngwatite mantu ne ya riko mantu ne ya family mantu ne ya yonde ara kinya ethe arwamira guothe ndwamirite kinya kibaro nakio nanga ngaumara yakue kira giguraya pio ntumba no ntubo kona nyabu ngwa kuru kwawe kwina thina nya thai mbande njiogete akatharia mbande njua tumba wita twana tuongwa nkima utite kuoneka utikintu kigomba kuoneka kira kiomba utethia twana no tucoka kinya cukuru kana kinya family ona inya bia kura kuma biribu ari ukua turikana kiri gicunji kia biire kia rugono ruru nkumenyithia bura mantu maethirito mae mao mokiri mici ino mantu ni meye kuthingatiria mari na gwirigiro bura bukari ende woni thai bara ndawa ikaira miria kabantheka nuntu utibio ndona kabantheka thai ana bakwa bai muci Antonia Weru TV Betan Class Chabari. Kathashia mwanya muno kiwe Nicholas Chabari kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia Weru thaa mwanja tukirwa renga kwendera kaitakia